Ghana Sumsum Ayira Kwame Nkrumah ebeje fa ahudie de ma Ghana ya eda no eye tabi memene da enu ntie benya ama Ghana Kwame Nkrumah de bosom ene begina ye ene sofu bi gina wa na oprichi a Kwame Nkrumah kofa enkanka nyame ene ode ba ye na ode be du cast no keka sabe nkwasi asem wo fa no adi mi wia me be ma Bible na ma kire o se asofo no omunim de omoye ewia se dane butu nyina ye asofo ene ne amamu mpanimfo aye baako ene oman no de akohwam na bu se guran wo de akohya dollar na Bible e ma ye na ye nananu mpanimfo a omawu ko no omunim de fa ni Bible no omunim Yesu no ya oboso awu no ekwa be na yankopon fa so bebu o maten no mo ye papa se ne papa ne te hodi a ene ne yankofo ye nananu papa no omo ye ntete atempo no ne moaye ene da na tai na ohwa na asefem ene adura kwaside wo hene bi begu nsa ama ne konwa asen nananu samanfo ama na busua no wote aso dem ene so for control remote ene ya da ne 70 se odwan finance minister obode kwase no omo se ye wa ma banyi no wo sole so a ekosihwe omo se sanu ko ekosihwe because o man ne sabla da butu Ahefo ye mamwakaba na nakase TV so na wo hwe ye dika ka kire mo se na nakase bia bia be hu no eye pankro no bonsuom anase tafu bonsuom eho ubusakola keto akra se open na nakase anase die de frɛ no ya de ye ene na wakunu kura na nyame de ukoduru na kache de a ene wo ha no dadwe ne amande nyina no rade be fa no sonkunim bia be ye ode nipa dodo no aba abenya odie ene fa ahodie ene ayarsa ti de ya na dodo no aka nse na na se ye dika hu a nyense nkebia ye hwe ye yire yebusua ni anase obi otesa anase ya de bi yira ya ye hu do fa ye wo ba na ebokotodwem a obeka tro se bokotodwem wo pa ye akridie ene ne keka ka ho na samri ene ye betrase anase ya trase ene sei aba betodwa se oman Ghana samri de ye se ye ya konchine na wotwe ama sika no asamri de sidi ne dollar no a dollar no edwane te se kodwa ye de si nsu ani no na wodi mirika ekono na nsenso eba beto odwasa ye hwe ya asofo mbọ kreka omu konsuom adanya omu konwa wo motu ani mo man hu hia Ghana man ye wara wudio dwno ma yi ho menka se wo mfa ho moma ye nyina nsom ye mfa akoro ye biako ye na yo tikro nkwa agino sa nam de mitimi to no mo kwan na omse ye konsuom ni akobompa ya mansuo no se ne nsuo na ni betie no na nakase now what is going on there na ekoso mo amunim se galam say na ese nsuo na nsuo no amokobọ mpa ya gusuo ndie nyankopo obema Solomon kra de senyo obofo obema abofo no furu so aba abofo no ko mu abre wo sa ne ma wo hu ti ne ya ba abetenase na baby ye dana ye so amfa anto a efruto ya be di sanse mu nkomo be di the breto ba kwesi Twesi Mandela twene me ba sisia Ahefo ya mamwakaba esan edamo asese samre mu atwen ye ne atwa ye ho enso aba ye kono na de ntie na ye ba konkwalu ase no ye kan ni na enso ekire mu nansa na nakase beba mu no omoden asa wo hwe wo be subscribe no wa share no wa comment na afi odi ama wonu abi no nso edi sa adwumadie no edi amaye ti nana anope ye mu ha ye ni ene ba na wa bom te sai otwedi ampo adawro ma na so ho te sai Beneza boafo do de ne nanom de ya biduro ni ye hoden akade aka de na aka eja na jiso do ko boase na se dipa ni mo nyam nija la ele me fa ko boase ye bi e ko ye na nkrofo e uti we nsu ase uti we se ja hu hia na so eja so nya hu eja nkwani ahoto ne sa o cement ni iron rods bo e bru ba bi e ka se ja hu hia eja de hu hia na wo di ja obeda e koto cement iron rods na so bibia wo na kwai bibia wo de bre fese kom do so a ye mfe nsa benkum ni ensa e wa na aka se nye sika ni ahoto sika nkwani ahoto de aka Ghana mebunu asabre obedo no asa de omnam kwambone so pesika hoto na ensa na bi ebi dibini ne binum efa ayafo ne ne keka ho ni nyina no ya de bi a enso ni na wa so kan se eye de ne a deko amochen bechi ye na afi ye be ye ne akokan ye de akire no yo nana ye trance ye ya ye se enye bone na ye bone kra se ikuru na yikrem na nansen na Ghana asofo akranka bubu om ko mu we enye individuals asofo akese a mo Christian council mu akranka bubu om ko mu
ena adwom a yetu ya moma ho hi am kra de nam ka se bi ombeto on we Christian soldiers no mo mache ni nyina so mo kra mo konsu adanya ye ko bompa ya mensuo no ensuo na ni ate ara se ensuo na ni aye den na monim say galamsey na say ensuo no ensuo no ma mo kra no de na mo koye ana sa mo ko frotwere ampoko am yankopon na bofo so mo mfiri so meti ensuo no mu and some ratio asaba beto gra so mo se anya fasting na oche for cedi ne dollar no asam de e recall say o say mo so mo nim de akutia sa anya ma ya eno na me nua ba bia wo German fiafre a wose na before ne Ghana for de nti mo nim say 1+1 e 2 this will be be catch mo say 1+1 e 2 we say galamsey mo nim say na ese nsuo no timpa ya mo ko bol mpa ya for hot na asem ni sen e na wate obeka e de afa oh na dia sofo na asere wo mo na ase de he na wo si de he na wo sa sofo oh gala babo ya babo ya babo gala for babo ade asa bibia ya no Bible yeah ase ni ma dia no so fa Awurade be hwe Yesu Awurade me hwe Ghana yo adesema ma de ni ka me da base ade ache ba ko bi fast dem otwedi ampo boy ho ba ma de chepa ache yi asedam kuto ye papa india o de bibia ko wie na de bo mu ni fiti ase nyina obi nkoti sebe ja enya nam da fi so we de ni a na mo beto to wan to abeno a e na promoti a isan ho pa ye de nyame ase na atemi da so ye osiri ebe pem sa adri ya me boy na mani panti ase omo Bible ne ka se bi o se enam nimindia me man ni me man nti ayda omo yira lack of knowledge my people punish eje we ba ye nkomo e enra me ye encheche bi na encheche na engineer mfantum na me che encheche bi fa am se asante nkai ho na de ti akasa no ba na me se bu asante nkai no obi de ye asem bi se asante fonye enti ne bi enya asante nkai na nso onim de onim hwe wo de enti asa akasa no be na bae se obi betu aka se me ya nwunani na me yonko nwunani ma ye wade bi no wa nkai na ye me boni a se me tu aka sa nwuna nkai timi ni asante ni bi na ye bibi na me se asante nkai a untimi fa me ye kasa se asante fo je enti na se asante nkai na tete wa nwunani betu aka fantini betu aka brof ni kura betu aka nwunani betu aka so ati ase na me kyerɛkyerɛ ne ma bi na kyerɛ ne ma me kyerɛkyerɛ asama me de wo mu ni Ghana sesi ayi ye wosum asa kan ya ewe nyina ya so banyansafo ye bonu be ye krasa Ghana sesi a Ghana sunsum nyina ye dai ayira mo amoko sunsum na mo hu me class ma kyerɛ Ghana sunsum ayira hwe odumankuma bo osoro bo asase bo bibiala bo ahun bo ahan bo anu bo anu bo bibiala na de bo nyina no Bible no krom di eche no se no onyankopon hunu ne ye nyina na hwe de papa wa hunu Genesis etriba akono ti mo aduasa ba akon eno danche Genesis etriba akono ka kwa wo se emfitiase no onyankopon bo so ne asase tie ne ye o mo a bukuta Bible ya mumie ase ene eye me ya se sofo bi kura ti be jina ka se apam dada na twam na ade a eni tete wono na e papa ade eni ba ko a ufiri ba ko a ye nya ba ko a ohini ebenya mienu dabi na odifo kura Genesis no wasai apam foforo no mu no Matthew going no Matthew e de ko Mark ba bi wo se de wo se David ba Yesu ye de humi mabo na je se wa baba ayi apam dada apam foforo no mu wo se David ba Yesu ye de humi mabo e bi se Yesu no na amadika kan ho asem bi wo apam dada mu dada enso sofo bi kura ti mi ka se apam dada twem Bible no omunim mu o si ye bi su na bribrie ni o si ye yale o ena mo mafunti ni nyina akɔwie o mu afu ene ehwanimu ti Bible no wonim wow Genesis no say emfitiase no onyankopɔn bɔ soro ne asase
na asase sakasaka ne ehunu na esum butu nsuo nani ene onyankopon ka se enye han na yede ene ye han Genesis na benchiro no o start Bible o kai Bible asase no fitiase no na asase no o se fitiase no onyankopon bo so ene asase na asase sakasaka ne ehunu yakasa ade sakasaka ade a eni plan aye bibi basa na aye eni nyina so wontimi hu na aye bo baba eni ehunu kesade a uhunu ne fale bai eni nko ade ba ade nie edo nyankopon ka se enye dai enye han enye na esum ebutu nsuo nani na esum ye dai ebutu nsuo esum ye dai ebutu nsuo enti na esum butu nsuo ni esum a ebutu nsuo nani a eye nsuo ye papa enti no nyankopon ka se enye dai enye han ene ye dai ene ye han eye kanea ne do nyankopon wadi nsuo dai eni o kai Bible baby a wo se onyankopon ani ewo nsuo so quotation Bible no a wo se no kra me se mo se me ka Yesu ho asebo apam foforo no mo o se no kra me se mo se wa mfiri ensuom ne honhom a mo obi foforo a orintimi enhyene osoro ahemanim na oso aka nsuo ensuo so aye dai wotaba ho asaba ho no entina me moto tumi wo nsuom no wo so kra wusa age se tumi wo nsuo wo so kra wusa nsuo bia tumi wo wo se no kra me se mo se wa mfiri ensuom ene honhom aye dai amo obi foforo a eti edu gbe nsuom na ya dai ni awo foforo eti obi a eti na subusom powerful nsuo bo so eti na me ye kronkron tam tina ye powerful tina me powerful enti na me chire bone no yeah tina me suro bone no if it's a to me e wo nsuo enti Yesu bolo ma no kwa me ye de na ye dai ewura nsuo num enna ene honhom ye dai e hye ne ma enti se ye mfa ne mura nsuo no nya nwie pe yo da bi no nya dai nwie pe wo se wa mfiri nsuo ne honhom anya dai anwo enti edu firi nsuo ne honhom edu gura nsuo mu a na honhom ne beka ho na ya wo ye de ya wo foforo tese wa ye soronko ye bona ho ate no no tieni yo ya nhwa de Ghana ye fapem ya yira no so de wakanda da se Ghana ni nyina so oyene o se baka sa asem onyende o na meka asem ade a Ghana fo na wo se ye ne se ye president eni ampanimfo adada no oman no ewura sum enti wo se efiri ensuom no honhom ye dai e wo ye foforo enye in the name of Jesus yo oduma nkoma obo ade no ye nyina nko dware foforo oduma nkoma obo ade no odo bia tumi ye dai ama no obia adesima ma mesemu tieni ye pa o ena adesua no ehia me cha adesua bia yesua hwe onyankopon bo wiase no odo bia de ehia ma ne fata ma no ye dai ode ma no ti Asante kan se bi se ade ye obi fie yie no ese obi so fie hwe eye ba na ma enkaboma ye dai aba busua bi mu eye su bi aba ana busua mi titimu ye dai aba eye ase eye sebe ensa bokra no amantoko tututu obusua bi mu nya dai enka aduane chekra de ntofaba na wo ma mi wo no mo ma wo ye dua bletio se wo sebe wo ye generous wo ye semtroni wo sister onye teacher ni wajuma ye no obetima ye obi se accountant wo ni aba akuni abrochiri wajuma wo ye no ko fa abrochiri no obetima ye mu kwata obeto papa so enti na mpanimfo se wutiri no yonku tiri nsa ye nyi wo yonku puya ye ka puya wayi wutiri no wajja bibia ata pampam no ye fa ni puya enti se wutiri eno yonku tiri nsa ye nyi wo yonku epuya se watcha cat on se fata ati ni mi ko twa bia mfata me because mi tiri e tra so ha what you say se we wuli ni ti se wo se ya wo se obegina de o se odi puya e je na pampam wo ko twa emfata me what you say enti ewiase aduane ampanifo so wa meto no ma me no nana no bochi aso no na ye wochi wade enti ye fapem ye foundation no a odoma kuma de bum ye abibiman as a Ghanaian no ya yira no yani for na Ghana ho kira ba ene hwe enanu ya February 26 ene ye tano afashe mebo a ene ye 6 March edan wotwe ye di wie ye tano fie ye na e flow su yi ayo gross na 35 million tono 35 million me ni bibia Ghana ha me fa akonya we so kefoli
ya o ton cement ni ayawros ne niema is good o ma ton niema ni nyina ne niema wonderful why advert man my advert man reduce ka if it's a wiase de do fruit apa eni pia no carefully na meto niema no my advert ya chen free if you say me bibia me abrochirefo bi a be ye o madwumade am o mesi dai dia ma o niema nyina ho na me de meto hwe abrochire di bia ma obi adada na bushafo adada na me twa photo eda dia kwache no ti na ma bi program bi fa boni enkrofo di obi dani akotwa photo ne dia kwache so bo si me ya abrochire ni dai me ye yam kwaje asase ma no wie na bi photocopy na am do original no koma no wie bibia wie ye me die tu foundation ye bibia eda so ni bibia receipt me sisika e bushafo na se no me si dai no ska de be ma ska bi kai e ma ne bloso e ma mpo wo chemsika empo no sebe wo di krofo bebla amamia ehwe wo badwuma so sesi a wo si obi dai wo koto cement ne wo kira koto ane bo na ye dai asesa wo beka so di sika se wo nyu nipa obekọ niam mu a wo beka so sebe wo ye nipa bone fo abrochirefo no de ekoso nyina so mu wo nim dia wo nim ase wo nim ne sase da bia asesa awo da bia $2 no $1 yete Ghana $80 dollar no we see di no aka ne no Ghana $80 no obi de $100 ba na yesai $80 ba yesai da $80 me be chrew de ntia yakosa asum we mu no ya mo de akoshe dollar nya dollar bi ehu yes Tano there I was 135 million and I know we no 66 million and I know me nda we ya so yahura I was 77 million aka 3 million next 80 million per ton about the say boni ben yaye and the petrol do say wonu ma ko die ntia enya amanyosem o enya politics asem empale me say me politics me empale me say me politics me ka o man de edi me kodro enra na me ka ho asem o ye enra faade dancing ho e ma na tonton e mo ne ne ma ne ma okwa no kohwe kasa obi kasa bia bofu anwam koto anwa am si anwa 10.5 instead of 6 million anwa do 10.5 how why unu ma de kro this oka if you say ya yira ya kwai enam nimidia ye ni ntino e bibia yira you say ayese ni fraction bisa obi a okọ China ebe develop etima anya sika eye niam ahodo nyina unu ma de kro omu dem China ni obi a ote China bia wo tie me se kontompo na mi twa munyimom ye bisa omo China se oda bi em se nipa no kosida na se ya wada na ablada omo oda bi ho oma ye omo niam nyina mpaboa funso ahodo ni niam nyina ye de kogu aya hosa ye wada bi ho a ye tum obi abie ne yakogiram ano abie da na commande aye nyankamade ansa de bia niam na manaba ya so fo ko mpaye ano me ka se ma kiro empaye sa do so ko empaye bo enye ye de no ye de ye gunsa ensagu me ka se ma kiro ya yira e fapem na me be kire niam bi pa akodo tiefo amohwe nyabotre tie asem ekosi awieye hwe onyankopon onye kwase wo broni oko Germany so mo ko Dutch kasa no moka sa Dutch kasa no moka omka German oko German kasa no moka meboa na ka Dutch enti sa oko Germany na so German kasa na omoka no akwara oko school ni German kasa na ede e kire no de enti osia de a wonim sa 1+1 ye say e2 ye beto ye mpanimfo ani eko school sa able no oko school a ye kire 1 ba ko 2 mienu 3 miensa 4 9 meboa ye kire wa na nanu aka say enkonta because na akwara ko school na bisa na say obisa de obaka sa mathematics sa mathematics woni me se fe no enkonta onim wow eti teacher na kire wa de sa first no oko school a b d e f g h i k o o p s t u w ye ni a kire wo eti agao ye enkabo mo ni a kire wo be aba be obo se oso fe afa ke oko se usu wow eti e bi twi we kire wa twi kasa no ye de kire wa de no ye kire wo twi ni wi a o ti be kenka twi eti twi su su
enso so wo de babro fu mu a difference o be kitu abi ke aka no ke no broni timi de adwuma ka otimi so de instead of ke no de si kamebo a eti akire wutwi no a na wo sua brofo no a enya dini biem Ethiopia o school bia nam se me ya bibini nti no twi kasa no mete bitimi ya dai etro ya ma me nsore se menya exams a metimi tro me ya dai me paase efiri se ade ma me se menye no wonim no me twi no mete ase ene enkole ko school nyina obu feli nyina no brofo ya tro no akra na nti ase na dia koma na se wonya bede wonti woni ma no kudie nti a se ne wom de kira om kasa ya yira ya kwa nti a eti se wo be hia obi kasa brofo kasa no a e de hia ade a awose de wo kasa ne kire o ma wo ti ase ansana ya de wo kasa na mso dia obi kasa be dai abewuram na wo ntitwi okrom kasa ko ntimi nka wo we brofo ti sako wa dwiri nya adwuma mini atabo me kire wa sempa kire wo efi se oni pa be se ni bia okrom kasa wo ntimi nka o te sa boa ya wa ya pro baba o ntimi nkasa oni aboa nyina gyina pe efi se wa yira okrom wa yira okrom hina be no eti se wo ti abrochire kwa minua black kwasi ya wo America ono na yire sister fifa o maba hasisi a ono ne mafo na nkwala afo ni nyina wo nkwala America nkwala ka treat sako nkwala ka treat sako bitu chama black kwasi camera me de ye adwuban ye de ye program nei oba sister goody obeche mi bi black kwasi ena de sa camera we e de beche mi black kwasi nyame nhirawo ono yire nyame mo ho ban onyumfiri musuom na nata no mfa ne sekai nkrante no fanu no emmo ho nsra ban hia omo ho nti a onhwi ase black kwasi se me bo odin a wa wunua ya me flower konta wa wunua wa de nyina na kese se me bo odin ne ya na me bo odin se wiase onipa ya ade a osayiye black kwasi ne ma enan enkwala nyina ka twiti sako wuni ma ne kro enkwala ye exams nyina e feli nyina ya ira ya kwai akwala ko school Chikasa onim yetie Ghana bibi man Kwame Nkrumah the first president of Ghana Dr. Kwame Nkrumah ebeji fa hudie de ma Ghana ya edalo eye sebi memene da enu ntie benya ama Ghana memene da ya ama Ghana no Kwame Nkrumah de bosom ene begina ye ene sofu begina wa no preacher Kwame Nkrumah kofa enkanka nyame ene ode ba ye na ode be du castle no keka sebi kwasi asem wo fa no adi me ka se bia besi dia asofo na ye no so me wia me be ma Bible na ma kire o se asofo no omunim de omoye ewia se dane butu nyina ya asofo ene ne amamu mpanimfo aye baako ene oman no e de kwhwam na mu se guran wo de kwhya dollar enya dollar bia munya butu na muntam chuku na muntie wahu hwe beto ye ka sesi ai Kwame Nkrumah be je fa hudie di ma oman Kwame Nkrumah o white handkerchief onyam handkerchief ni se ya e wonsa meka handkerchief de bi wo adwama esuna kura ene suna kura ene suna putokura ene suna kura pa ene suna kura kron ene mebu be enti handkerchief na bibi wo ene maka cho se esuna kura ene suna kura ene suna putokura ene suna ekura pa ene suna kura kron Kwame Nkrumah e bi Sumsum e be gira oman no enti oman no eko esai ye bi se Kwame Nkrumah wi oman sika ne koye de be de ko gin na sefo o wi de ko wale kura oman no ena mutumi a na odi ye adwuma efa ye bibi man tumi ni nti no na oman ni timi nya de enye ne nsam se de na oman no agye mpanimfo ne nsam no to ofisa so dem mo kontina agye ensam mina me ka sma kire wo hwe ye nia ye mampanyini Rollins e betra akonya so nye woni ni eduru sa Rollins be ye bibia obema anu ayi diamond sofo aba abegunsa obegunsa wia yema ma be ya dai abekasa abebom paye omu wia ansa na Christopher so be dai pope so be ye ne de me bo ana ene won se o man panyini ye bibia ma ya de nsafa gu fam da be momo de na ye abroso efri se eya abonsaba de omu nyina ni asofo na e control magene enti sebe oni friend ni kire ni friend ni kwa ya we dai omu wia mnem Ghana is a Christian. Ghana is not a Christian country. Ghana, bosom maya. Ghana nanu asapana me ka choro. Na nanu enso no mu ko bompa enso mu ko bompa ye. Ene nya metwi aka.
Onyankopon silence asofo e. Nyame betua moka. Nyame na mini motam na mumum de onim. Onyankopon silence wo nti wo nkoma no ntum. Mu hyenkom shay coronavirus ba ye montima hye honkom. Mu ya kontre etwa akontre to ho o ma pe ye bi. Wo ye bi. Ent bi ne ta ye di motodi aglasi dufa. Mami ka sentre pam coronavirus. Etwa akontre o ma panyini mu ya akontre ani asofo Christian council. Wo say ma pani. Wo ye bi. Sa Nenye wona dikai. O me ye. Wo ye dey. Eda o wi akontre na coronavirus no say number na 4,000. E ko 10 million. E ko de be. Etemra. O se Okomfo bo jama no. Enu ye mola. E ye Bible na abrofo na mola. O mo da mola no. Bible mola. Ai. Odifo bo mpaya o se Okomfo bo mpaya. Ya ejama. Odifo ni sema mo se sogu jenim no. Unim e mola. Eja no nso mo se bu no. Nyankopon ya adoma me hyembo. Ma be ye nsanchene bi a kire mo. A friend of Firestone. Oba be yiska. Firestone. Maniana. Me de ade ba betoa. Mo sansu agudem. Na me de ade na sepepem. No sansu agu so na ya ade. Obo se bedere segum. Wono no Firestone. Ejakuswa. Ene Firestone. E the secret Bible. Eti me ka chesa Bible na mumukuta no me mesua tra ho. 6 and 7 book of Moses 8, 9, 10. The 7 crystal powers, the black magic and past. It is the secret Bible. I have it already. Me cast macho. And no like D4. I'm not Roman for krata fa bob mama na e book ba so. Aye Bible no. No me free mu. No son so. E no me de buy. And nti no oba echima kwa no kuta Bible kebeku no. Oba echima nko ntimi kuta Bible da. Ona ma bo se Bible be bia tene da fom. Adentia. The secret Bible no. Omu yi ensema na Ahintasem no nyina afirim. E na Roman penimfo ne asofo penimfo no. Omu di ya adwuma. E na de ntete no. E di amamo. Nti sa Bible we kan nyina ntete. Ena me cast match no. Enam say o man no ye ninim de nti ena ne ya bla basa. Ya ira ya kwa. Mo Bible ne kan me cast match no. Kwani nkroma jifa ahudie ma ya. Wo de boso megina ye no. Na mbia gina. O man panyin Rollins. Obaye bibia, obaye Okomfo be ya paye. Na nkromofo so aba. Na asofo aba. Wanye dai, wanye yimu. Ghana eniaba drum basa ya oman no ekọ ohawni abebresemu me kire 1983 ya Nigeria time ne empenifos yo msi ekọ agege banche emebe tutu mebebe we banche so a banche so ya onu abanche a na ya grogra no eja so she ya Rollins kofa Ghana for ede wore say ka we dabi ka we kakakai atekweta ekofa Ghana for free Lagos be sa oya ade pa Rollins o manager nsem no nuru betia wa bia o manager ya dai agran efri say no ni mamamle oni mamane o ti bibia ase wa anya nyimu wa anya papa mu ene ye president yi asofo ene control no ene asofo so mo control mo so no me hunu o nyuma die papa bi ene su papa bi a o ye me hu kronkro abla bi a ewo mu ti asofo no afeli asofo na feli o mo afeli answer na me cast match o omo failure omo nya kronkru onyankopon anim no e na asudie ani nkonua abaye so fa Bible no wo da fa Bible no me bie mame wo se say me he na me mie anwuma biasa na nchechemu du nso Komfor oyade yi chapter 4 verse 8 wo se anwum biasa na nchechemu du nso kai mame ntie anwum aduasa enan nchechemu du nso yimu edunso aha wo se otrenefo so atrenefo so frɛ na Awurade tie. Na Awurade tie. Na wa dai. Na wa ji wo firi wo awunyanya mu nyinam. Sase su bia mo. Aduasa na ejichemu du nso. Tie wose dai. Wose dai. Wose atrenefo. Atrenefo su frɛ. Na Awurade tie. Na Awurade tie. Na oji wo firi. Na oji wo firi wo awunyanya nyinam. Enti asofo e. Enam se Nyankopon mo ho nti ma Nyankopon nti no. Coronavirus ba ye no. Mo boye dede eye mpaibɔ eye o man na fe na number dey kosoro afi de beba kura na say yen ko hye dem de na dem enipa da dem to say nwai aduani po ebedi mpo upia soje ni bebo efri say monya atre na efo Nyankopon bo fumo adwembone na hyeboma pesa minkum nya asisire ekwa amafa so mbetoka kese adamu ekwa amafa so a mubenya mansion house ekwa amafa so a mubenya sikami abom kukuruba ekwa mbefa so a mumbe kokugwa bluchire ma to da bluchire enhia mo
na nkobeka kire o se hyehyɛ wadam die wo soro na sofa akasa quotation wa kire hyehyɛ wadam die nyina wo soro ye ba na daga ye be sa akona daga na wono de wa yesu wadam die wo asase so mountain house papa bi asofo ni kura ka papa no otim na wona mfom proton ponye skantua meti ne ju ska wo ska waje wa mana broso na ne meti ne ham unim nyansa asore nso agigi sika atoka ne ska no ya gigi ska ka papa no odam asi heavy mountain otim ne ma kosku papa $2 na wo kosku po ska kwa dia ma oba atomeko atwi konto isabe de ibode abom Nampo sabi wo so dia ma no ya fa sori sika ha sori ma wo jiska bi e no e no so fo so begina wo se ya fa sori sika enhwa sori ma ya fa sori sika pie school fees ya fa sori sika enhwa yalefo ya fa sori sika nyani ni nese if you say ya fa ni so dan ya fa penti e be to collection na ya fa instruments ya fa ya se quotation so bia ama Asante okay kan se na so mo ati what you say if you say onyankopɔ bofuo nyankopɔ hu bia du onso gene Ghana asofo nyame hu bia ni musu hu wose enyom abia sada ne chichamu du nso no wose atenefo nya atenefo sufre ena awurade dai na awurade tie ena awurade tie na oje wo nyina firi wo ho nyam nyina etisa Ghana asofo so omo tie mpaebo eni gada wo ya eka Ghana nya ne se ne esuma duru yai ene wo da wo na ade a chewo yam emema fam ko tinyina wu efisa wo oba da wo ho ba no sika be na ade ko tua neka oba no konyin se sika be na ade ko hwe no oso ma ede emema ko tie wu Ghana me na me ka kire o mema dudu na ko tie wu me na se pa na me ka kire ye friend engineer mu ah why ne me na me ka asema kire o ayam sisi ma me ka ayam sisi kumbema ebema ekoti ni ma no pe na me ka asema kire se he na ko fofa na o yire no mo na o musuro adwendwene oba no konyin sika be na ade ko hwe no wase ma efrise onyankopɔ bu fuhye wa bani pa so fise akoye nyame de ma ye se ye be fa so no ya mfa so ne akofa kosi broni amane mukotra brochire ekosua ade a no akofa broni enhyehyeye e de aba yi levi hwan de be taxes ahodo na ade ere wo ba Ghana broni ye wo akwala to wa etua akwala aka Ghana ye tua obi ka ya bi na mo obi bibisa ye tua ka mo obi ane na nje sanhyehyeye do mo mfama mukotra brochire a ho fefe no ya broni timi ya kwai emfie ba apem na kwa no tiri kwa mpa no da mo ya kwai na nsa na tutu no sa na brochire tie ene mo fa sa ade ni bi ma ha ye ko sori o ye ko heaven me ka to titi onya ko heaven nana abadi paso ye ko heaven what you say e ti sa mo hwe enema enu ase ye dwomfo ne kasa se anwade be de okasa ye se ye ti asojafo agu ekwem ena mo keka fine what is sojafo agu kwem se enko kire o ma tonton anwane ade na akosi pon no ne wo ma tonton iron rods ene cement ene dai ho niema no ya ye tibi to niema more than 20 million just one day no aban no wa ya o mo dai na ye dia ye heaven dabi aban na ya o mo dai ye dia ye heaven ene ye tibi huri iron rods one day 77 million se si ab no kasai 77 aka 3 million iron rods ko 80 million 1 ton. And I'm saying, now we go hide there. Maybe so we go hide there. Say ya de betino. Who go try obi dem na nsa na etu. Etu o man na ho kire no. Ye be koso a am ye ho kire fi say. Ye be ko heaven akodi de. E de. Ye be ko heaven. Who dey fan heaven? Ah, ye be ko akodi de. Na no ntina. Ye kukuru bi aso ya mpa ye. Na wo hia anadu nyina. Heaven. Why you make us much o. Ghana say heaven da wo say de o mo kana Ghana hia ni bi no be ko heaven. Obi krasi bibini bi enko heaven. Ghana hia ni bi no be ko heaven. Obi as na wo ye hia ni adwumbode aba otirim. Wo be ko koda do obi kwa jiri sika. Akwa bi skura ye koto collection obi sika free to a obefa. Won fa nkoto bo. Adentia. Na wo kire no. Eti wo bokro no wo nto be ko heaven. Dabi. Eti hia ni bi no wo be ko heaven da. Efiri se o man na nkasa ba bi ejira no. Ye man panyire no wajira na kwai. Efiri se asofo na e control no. And you control self remove council. And of the name Christian council. Christian council about the bay. Ebe wi ase da bay. Omo sise. Omo tina be da bay. Omo bozu. Oman no sebre akodi esumu. Aseye. Be no me ka sempa cho. Oman sebre ya dey. E wo sumu to wo se ko Ghana bisa. Ne ko pe Ghana sebre. Ne ka be bi efiri hwe ase ne ya dey. Ye sori ya. Na anya sa de a. Ebe kakra. Enye nwa se nipa odase nipa no nipa nam no watete awie.
ena na ho kyerenti me na ka kyerɛ wo ana se bible mu nipa bema wo mu we ba ko ba nipa mienu o eye busude eye musuo na esa musuo no ya saase we ya kyiri eno ne ya sete saa de na nya de ma ye nananom ne ma ye di gya ye ya sabi ekuta eboa ye twe ho firi bone ho enkekan ho efin ho ene efin ne esabi ahotie nyina no ye hunu susu ya damu etese ne aware ayie ayefro uhunu ensusu ya damu ya ayefro ye ntwantoma ye ntwantoma ya ayefro ya ma be pin ya yesu di funu ba anya pin enti efunu ne ani ye ayedai ye nnuane me bisaw ya ayefro ye nnuane na me bisaw sesi ensusu ya be na damu ensusu ye bia ya ka bone ne papa nyina ayedai afra ena Ghana akogura wo so ni nyina so fra so de mfi se asofo no ena ekuntro mpanimfo na tit ene ya na tai na wo hwa na asefem ene edura kwaside wo hene bi begunsa ama nkonwa asen na nam samanfo ama na busua no what ya saw them ena sofo control remote ene ya dan 70 so dwan ya de ahoma ato na ne kon ene ya twe ne bebebe na odi akire enti sa amena no de kotuma na so twe na no wo na kotum wi tim no akotum efise ekwan no a ye nam de sum nyankopon a e mani kosua no ya mani kwan no ba se be ko heaven Kristo ni be no be ko heaven sa me nam ka kire wo se heaven bi na Kristo ni mi si Kristo ni be no be ko heaven oh Ghana Kristo for na ma me ka sam kire wo America me bi sa wasam yi ma no ma mi ntie busame onyankopon bo wo no na Bible kan ho se me betoy na betoy okay se heaven o dia me bi sa say sabra na Bible ni nyamaye no na Bible emaye na ye nananom mpanimfo a omawu ko no mu ni ma de fani Bible no mu ni mi Yesu no ya oboso awu no ekwa be na yankopon fa so bebu o maten se wo mo de no mo ye papa enti ne ni papa enti se ne papa ne te hodi a eni ne yankofo ye nananom papa no mo ye ntete atempo no ekwa mo nam so no ne mwaye ya mane pa ne empire ye bodo mu asofo mi po didi o mampanyina chi a o mbo kukuru ba nyina no eye o mafu ye maybe post ye maybe ka ye ka ke do ne de mawo enwuma ne de mo musika ehiafo so gu ho o fa de ba no mo ye ni ekobio ede anko papa no be hye enu ti na coronavirus no onyankopon di twia mo asofo mo Ghana ama na ala asofo no bi ye wo mo ebi ye wo mo emra mo ya akontire no na mo bo baye no ene nyankopon so ma ya de mu ye dai eye den nyankopon se mo kama no tum efi se atre ne fo sufre ene awurade tie mo ho ntere ntem mpa ebo nyere yi enkoba egu enu me nyankopon manim ti nyankopon asalence mo to oman no a awura esumu a ekoye aduru we no ya asofo no na ama we nyina ba asofo no de to so bia mu empa ebo na mko wura nsuo mu no amoso mko bompa ye no tweka be na damu ni nyankopon ni edamu ni nsuo ntam ene se Ghana osofo gina ha preach di abosoma tem di Ghana nsuo atem na nsuo no tweka be na wo ne ntam we dey say ni aye asay eni asay ene omuko na be ma ye de hwimpo adro ya na ntadro ma ne yie utu galamse akwasi blo ni firi kuro maba China ni ananim mu ase preko efiri China memo aba ha ajani kuro ato ho atu ni kuro mu ties ajani kuro mu nsu ato ho ade fa ye kuro mu nsu ase ye de e de ato ho wo so ko bompa ye empire na wo ko boye no eti galamse no waja atu ana oso nim se galamse na ye tu se nsu na nsu ma empire ko boye nya sabe no mu disturbing kwa wahene bo ha o man no efiri se onyankopon se montire wo manim efiri se aban na modi na chi a modi aban na chi mbo kukuru banyina no eye mafu eye modaache eye mabusia eye japade a mo pe eye ni monya ma mo pe enya onyankopon anim ti nyankopon se montire wo nanim enti mumfiri no so nya dai enko be ma me di besia montire nyankopon anim na mumfiri no so nko tiro no kura ka se me man a wosuro me na otie me mransam no osane firi o mu akwambone ho a me firi suro mu suro nam so mesane abehwe no ahwe mo na wa onim se ensuo no a wokose no wokose ade no akobọ mpan ya eno no betimi agina ade no wa onim se ensuo no wa wokose no akwala yankopon kura se ye sane firi akwambone ni bi ni se ye se ensuo no
now say ayi kobosa kobompa ya mensuo no a akwambone no bi ni say entonwa de a ne boden ema wunua na wo ka say yemmompa ye na yenya konchene ema sidi no a dollar no a dwane asesi we uko kra no na empire omuso omkoba mensuo sika president dia ma wo no enye sika keto na so omko ombe fa TNT obefa ayi ombe fa TNT sika dia ma wo ombe num ti enya asante ubeko mpa asa yi we se uko mo sika aban na dia ma wo mo na ne bo se ehwehwani mu munya asofo otom kwan edi asofo ebiri ne ta wonim nyankopon wokunu nyameda wonim nyankopon a kire kwaye nipa mfa so a yentra setrem na sabe empabo we hyew no waso mpabo mu no wate no ama mpabo na te awia wo se me koso nyankopon be so ma me so ma ne nyankopon be so mpabo boni woni papa ne boni wo so be ye boni mo be ye gala be mama me so ko na nakase na wie wo hiti saa no na nya wo kanyina ne se ye be hwehwe tete atempon na ye jai boni ya eno be boa ye sensi agua so dem ye ho ha no emfa bibia emre ye sanse enipa dodo no a ye di boni ye kum ye nuanom ye ton ne ma boden no ko siara ye wura so dem di asam na asofo no ka kire mo ka kire wo mo a wo mu fura so dem a no mo aye se kraman ya na se preko a wodware wo mo aside wo mo akofo efin asofo no kra sa mo tumofo wo mo abre wo mo ti yo mo ya enti yen sakra ya sakra na ye nhunu se we ye boni we ye papa amagana begina ba biegina Bible tintin bia entimi ye huite Bible tintin woni mbone na so obeya ede ye be firi mu aba na nakasi TV koso na hwe wo hwe na wo subscribe na wo share ede ama wonua bi no so ayesa me ko German na mako Hamburg na mako chia gift ajeman fia woni abusuafo ni nyina awie me mamo nyina enso aha mrepam da besan de asia bu owie minwe minim se we yes ni na ase minwe ede na aka bi yetigana ha ma chia gift de se be ma jajaja me si yetigana ha yeti ase o man panyin akọ Israel akọfa Israel bo wo Israel bo cathedral na yesi ye be se cathedral Israel cathedral bo na o man panyin kare sika de kwoto ye no asono ma so Okomfo Anokye buo no woni ma arekode ya Okomfo Anokye buo wa me ka sama kire we sa buo na Israel bo na mkoto ye no enya bibia o asofo na de control no to na ma na koto ye ena ma na koto ye ade abo so wo asoma so he ya ma me ka ope buo papa eye powerful buo a ebuo atumi wo mu a onyankopon sada so a ebuo bi no ache emembuo hene na me ka cho na so ma so buo a ye ye kra we num nyina no eni ho wo de me ka sama cho tabete fo de be ye ye ka sunsun se e de be tirimopo na aban no kofa ekoto obuo so many dollars ewo elupre de ba ewo or say Israel ya ebuo ba ko na ekoto ye no eno nko aha elupre de mu e de ba ye no emembo eye bosom kase ebuo pa wo and it is causing financial loss to the state. Yes, sa abo no ekofa free. I was ka o mampanyin kwa na fo ba bi no kwa obu hu akonta ade aye obo okrom afa no che abo no nyiro ko eyi mampa okum ya ba bia ko fa no che to eyi kosi akogu ye e ma no ko to kosi anda so da ho e bo no da ho ya eno mpo no e betuma to tourism center kasia ke betuma boye nya no ne ye hwe ya mpe we are talking about heaven ukuro mu wa eyi asomaso ye ko heaven ye wo bo pa da wa e bo ye powerful a ye beti wo di ade kura ejira so ebi so gu sukura no a onyakopo beti e be ye adwuma enso asofo no control o mampanyin ti no o mo control no ma na koto ebo free Israel e ma ebo no ye hai ebo no de tu elupre edi tum abra me kura elupre me na bi mu da ye de bo no ye dey etum de bai e membo ho asromaso bo ayi ejakobo ho ebo be bi Roman folk yi Roman ano ye Roman eno so ebo Roman bo yes abo yi ke betimi dia ya dey aya de kro aya adwuma ama sa sika no ke timi dia bo sa emembo ho no ana nkuku abo ho ana se mampo bo yi ana asromaso bo no yakoto sika na to atwere efiri se asofo no dia me man enti ama ya yira ama asofo no e control sa ni ma we nyina na ya da say oman no akosum mu no asofo no control mampanyin na ma oman no
ye de o man na kugu amra donkom ti jesi ya sa ko hwe o man na hyebere ewu na mamre ni amane ekwa e be fa so a ye na namfa so de transfer Ghana duru be be wo se duro aye bo ama Ghana dia na wiase ma nyina e sore hwe ye no enne achia koduru ye ball bom ya agudiem bibia mu esei na ye kobusa hwan na na kese de o se ye nkwa sho dem kobusa sanse e ho na nipa dodo no nyina ekowura kwasiada ti ba bia nipa dodo wo no na bone badia e ho ne ba kope enso afiri koso na hwe ye sanse entretre papa ha wa betimi enso abo ye de na dwen no woka onka emfa mama guku bia dikoso na hwe subscribe ma nua bi na onso subscribe mo bi na mo nkoso finance minister na intimi emo anti finance minister bo de kwose no o se ye ama banyi mu o sole so a ekosi hwe o se sanu ko ekosi hwe finance minister no aban se sanu kura ekosi hwe because o man ni sabra da butu nipa no atimu no ye ne ya na atimu disenti ekosi hwe ene nyankopɔ wadaroma be fa yen ko jaman na fa jaman fo no so bra ha so America na ade ye be ko bi dan say ye man mu de se ne ana na eka na sa amre de potompo ne bone ahye ye ma ti ade na efita akora ye se ye kokɔ this ye kwabrofo no won so ba ya koso na hwe subscribe ma nua bi na won so subscribe mu obi na entimi muwa na ye entimi nkoye ne ye ka mo se bronyan ye kote nyanka de adofo ne ahwefo a mo hwe ye mo meboa ye sa kwa no so na ye nyanka ye po a ye wonan ene nsa na yetimi sori ko bampo ene yesu na nyanka ebinom 2 years ne maame ne papa enya accident awumu ye onim ne busu ani bia momwa me yen na yetimi kohwe sa ankwala ni na yada mo ase ya ma mo ne hwa adehye